সো আজি 10টা বাজিল 10টা বজাত এটা ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি আছোঁ এইটো কাৰণে মানে কি হ'ল আজি 4:30-5 মান বজাত মই অফিচত থাকোঁতে 6-7জনীয়া দল এটা আহিছিল সেই দলটোত মানে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা লৈ প্ৰায় আপোনাৰ 3জনীমান মাইকী মানুহ আৰু 4জনমান ল'ৰা মানুহ 6-7জনীয়া দল এটা আপোনালোকৰ জাতীয় পতাকা লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কোনটো জিলা মই পাহৰিলোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা তেজপুৰলৈকে খোজকাঢ়ি আহিছিল আৰু আমাৰ ভাবিছে যে কি ডাঙৰ কথা কি নহয় কিন্তু নন ষ্টপ তেওঁলোকে 5 দিনত খোজকাঢ়ি আহি পাইছে ভৰি তলুৱা মই দেখি পেলাই আচৰিত হৈছোঁ ফুলি গৈছে গোটেইখিনি একদম তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া কৰিলে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা লৈ তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছে আৰু এইখিনিয়ে নহয় যে তেজপুৰলৈকে আহিছে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি দিল্লীলৈকে যাব ঠিকেই শুনিছে দিল্লীলৈকে যাব 3 মাহমান সময় লাগিব চাগে মেবি তেজপুৰৰ পৰা দিল্লী খোজকাঢ়ি যাওঁতে কি উদ্দেশ্য লৈ আহিছে এইটো মই সোধা নহ'ল আৰু সুধিছিলোঁ মানুহ যদিও ক্ৰাউডৰ মাজত ইমান বুজি নাপালোঁ নে তেওঁলোকে বুজি নাপালে ময়ো গম নাপালোঁ এই ক্লিপটো মই এইটো কাৰণে বনাইছোঁ চাওক তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্য লৈ কি হেৰি লৈ আহিছে তেওঁলোকে যি উদ্দেশ্য লৈ আহিছে সফল হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ মানি গৈছোঁ মানে আমাৰ খোজকাঢ়া হেৰিটো মানি গৈছোঁ চাওক ভিডিঅ'টো মই ক্লিপ দুটামান লৈছোঁ ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে ৰাতি ভিডিঅ'টো বনালোঁ চাই থাকক দিল্লীলৈকে যাব খোজকাঢ়ি धूप बहुत है ना কি উদ্দেশ্য লৈ আহিছে তোমাৰ दिन में तो जाने नहीं सकते हम लोग दिन में कम से कम 2-3 घंटा करके তেওঁলোকে ভাগৰি গৈছে অলৰেডি আহি পেলাই बहुत ज़्यादा অলপ 5 দিন হ'ল ইটানগৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি অহা फिर भी ट्राई करने से तो जेल मजबूत जाएगा बोले से উদ্দেশ্য কি दिल्ली कहाँ जाएगा आप लोग দিল্লীলৈকে যাব যিমান দিনেই লাগক যিমানেই হেৰি লাগক চব দিল্লীলৈকে ডাইৰেক্ট যাব কৈ আছে আৰু মুখেদি শুনক बताइए और आप जो बात है उसको बोलेंगे ना और वहाँ से बहुत चीज़ है हर किसी को मिलेंगे वहाँ पे तो आलू तो आपको पता नहीं आलू तो वो तो बोले क्या रहे लेकिन आलू उसके साथ रहेंगे आता है आप उसको बात कर सकते हैं मेरा नाम है आज तो तेजपुर बैठेगा शायद ना आप लोग आज तो तेजपुर तो थोड़ा बैठेंगे जाएंगे भी है ना आज तो थोड़ा छोटे खाना पीना जैसे कोई दुकान में कोई ले दुकान है जाकर रखेगा रास्ता में तबियत जाएगा 5 दिन के चला पूरा पावर खुलेगा तो 200 से यहाँ से तेजपुर तक पहले 80 किलोमीटर होता है 280 किलोमीटर है ना 280 किलोमीटर पैदल आ ही गया ना और नहीं बोलने से भी आप लोग का आप लोग आदमी है मिला के अभी 20 जन था पूरा आप लोग साथ में था मतलब गांधी जी के तरह मतलब जो भैया जैसे गांधी जी যেনেকৈ ধৰি লোৱা তোমাৰ লগত আৰু জড়িত হৈ গৈছে তেখেতৰ লগত মানে কি এইটো আপোনালোকৰ মকসদ क्या है भैया मेरा नाम योक्कम है वही है हम लोग है ना तो लोग যাব এতিয়া আকৌ ওলাই গৈছে हम लोग का साथ हम लोग का एनर्जी है ना एक ही नहीं बेटा लोग है तो हम लोग का साथ होगा तो शायद 2 किलोमीटर तो साथ ही चलेंगे ना सकेगा ना नहीं सकेगा कोशिश करने वालों का हार नहीं होता है कोशिश करने से धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच जी आप सुन रहे थे लेजेंडरी आंटी वेरी पॉपुलर अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी चीज़ों के सब बना हम कहते हैं कार अपना हम दे दूँ लोगों को समाज प्रांजल कहाँ तक जाएंगे आप लोग कहाँ तक दिल्ली कितना दिन लगा यहाँ तक आने के लिए 5 दिन आस-पास में 5 दिन लगा हाँ तो पैदल ही आए हैं हाँ पैदल पूरा पैदल ही कहीं पर भी रुका है या डायरेक्ट आए हैं गाड़ी का है पैदल कहीं पर भी नहीं रुका ये रुका है लगता 20 में रुका है तो टोटल कितना दिन का जर्नी है आपका आप लोगों का वहाँ से आने वाला हाँ वहाँ से आज 5 दिन हो रहा है नहीं और टोटल कितना दिन और जाएंगे और जब तक देखिएगा 3 महीना हम लोग एस्टिमेट किया जा रहा है 3 महीना हाँ आप लोग सब लोग जाएंगे ना हाँ सब लोग जाएगा जहाँ अंधेरा होता है वहाँ सो जाता है पाँव तो दुख गया होगा पूरा हाँ मैंने लगते थे उधर क्या तो जाना ही पड़ेगा खোजकाढ़ी আহিছে অৰুণাচলৰ পৰা
ঘপককৈ এতিয়া অফিচতে আছিলোঁ, অফিচৰ পৰা দেখিলোঁ এওঁলোক খোজকাঢ়ি অৰুণাচলৰ 5 দিনৰ মূৰত আজি আহিছে। আপোনালোকে ক্লিপটো দেখিলে তেওঁলোকে কি কামত আহিছে, কি হেৰিত আহিছে নাজানো, হয়তো তেওঁলোকে কিবা বিচাৰিছেনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ওচৰতে যে মই কি ঠিক নাজানো দেই, মোৰ ফালৰ পৰা মই একো নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে যিটো কামত আহিছে যদি পজিটিভ ভাইবছ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মনৰ আশা পূৰা হওক। আৰু ভিডিঅ'টো দেখি বহুত কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু যদিও কোনোবাই জানে যে তেওঁলোকে কিয় আহিছে কিয় নাই তেতিয়াহ'লে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, মই জানিবলৈ বহুত ইচ্ছুক আছোঁ। আৰু ইমানে আজি ভিডিঅ'টো, এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' এনেই বনালোঁ। তেওঁলোকে অহাৰ কাৰণে, খোজকাঢ়ি অহাৰ কাৰণে ইমান দূৰ অতিক্ৰম কৰি আহিছে দেখি ভাল লাগিছে, ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা লৈ আহিছে আৰু ভাল লাগিছে। আৰু ইমানখিনিয়ে, আৰু বৰ্তমান আজি ইমানখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰিলোঁ। আৰু অফিচৰ পৰা জাষ্ট আহি পাইছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে, সেইকাৰণে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা চাই আছে তেন্তে গুড মৰ্ণিং, যদি দুপৰীয়া চাই আছে গুড আফটাৰনুন, যদি আবেলি চাই আছে গুড ইভিনিং, আৰু যদি ৰাতি চাই আছে গুড নাইট।